Kubor nakaslem jong unongsan hima. Haka step jong kasi pautarek ubnay rampang arhajar arpoar haka por hinyaw siteng menstem. Kaway kayeng haka sinong tiniang West Khasi Hills District. Kala ingkong kan hadian bagi teliding ki bakalang bha kila bamdu no yaka. Haba pentip yaka ni usamla biang boy sangriang Presiden ka KSU Rimulyang Circle. Ulaong bakati kayeng kadai jong kakong IT Buram Kharbani. Batkat kum kajing yathu jong kitrayeng. Laong bahakatai kapor kidang syat jingshen bat kakong IT buram ru kadang sajan. Henry Kensan la shuya iya kajing kemding jong kayeng bat namar kajing kelang jong kithilit ding om shim lala ban le AA. Kumta barok kajing don jing em kila ingkong kan gentup ru katu kat ni kapisa bat kajing julor kalakot lak tengka. Usamla biang boy ulayatu bahalor katai kajing dia ka KSU tiniang bat riwar unit marmar kila le chakati kajaka. Haka bakum kajing sngolem kala kenere kajing yarap bakerki sya katay ka longyeng kabalamat ya katay ka apon. Nakaliang jong ikum kasang hak ni kapor ka bamenta ngidap da kajing snow no mensim ya ka ka bala je hang ni hapo snong tiniang na benta ini iwe i long kemi ba ilamat ya kan ni kajing bamdu jong kading ya kan ni kajing kasem ka jong ki te hak ni kapor nakaliang jong ikum kasang katiniang unit bat karweng unit da kawe kajing mut ni hiar hang ni ban ai ya kajing yaram kabakar ki na benta jong ki namar bang yu i hang ni ba kim yo shu watang iwe ru imar na benta kan ni kajing bamdu jong kan ni kading te nakaliang jong ikum kasang ni ai kamasen laning ipen bor ya kabor badai pen bakin sobha bakin pai kmat lane kin yarap mardor lane ban yarap kerki na benta kani kan nong ying jong kani ka we ka ying kabadai ru ka ying jong kiriu kentai te ngisno no mensim shibun ngisno sen ei hadu kata-kata karena kalian jong ikum kaseng ngimla ban kot bor lane ban aibun henry halai jong ijing la ijongi tinganget baki bor badai pen ba kin ai khambun lani kin no senyang khambun lani kin yarap khambun na benta yakum kini ki jingja te nakaliang jong ikum kaseng tang kini kublai shibun